MDC ke United Democratic Party UDP ke Laban Mau Prem Constituency upa Mitchell Wankar ulapan pau ke jing ngolengok bagi Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council kam don kai pot halor ke jing liat don bor ki bor sipai ya ki jaka ke council kani ke jing pen pau upa Mitchell ke long hadian ke jubab no executive member badai pej ya ketana GAD bat lan uba tei bor lang patha ubala ong bagi Executive Committee kam don kai pot ha office halor ki kam liat don bor ki sipai wat ya ki jaka ki bom hap haki jaka sipai unu MDC uloong babon sien kia kran sapang ka jingsa keni jaka hakaput henry ki kelat pat bagi bor sipai ki dakhol jaka haki jaka ka council kum halau sok tun nalor ki weipat ki jaka ba sama da ba ki da degree on my witness member in charge please to see whether the executive committee is aware of the action taken by the defendant party in not allowing any private construction outside the boundary which no report of the this officer. Mr. Chairman, sir, when I tried in Zikri Pili, I won't have report of the council, and I Matasi report. Namari Nadune, Yaka state boundary. They have one Kijaka, we have compromise, but in do Kijaka, not Pantap boundary. Handrai kentip pada nasabah kalau minta handrai nasabah pada hamil ko kerja section di juga council ki babon ki jaga ki yang markap ke defense land de antara ki babon ki defense ni ki jaga ko babon ni ibar bansna lenti sorokani nantai na po lumsulo umsa naba kalau kita angkut mamba kalau defense lam kalau air force ni, te punjul ini hantai ko nasutun berkatu ka arana punjulo idon ka catchment area ka heka. Bantanta ketika kies kapung kecil dia tu mamba ngan prepa isi ba ni ko report jemput bro ba ile kuno ya di area kalau defense lam nomor perpori kadang mereka kias abah tela sotun hadian ba layo kapatan orang nasional kecakar nang tabat layo sampai versi napo deputy commissioner balada island sabi la island sub commandant station cell yang 101 area nang tayo colonel lahay yo headman lahay ba lahay kanu objection certificate napo DC office handrai gawas mosi kalau mau supaya nama mereka buat supaya ai kata musyak itu diberi sebenarnya hanya kalau kini kan warna supaya hanya kalau te kini keba ni berapa hikmah tang seperti interstate boundary dan international boundary handrai ini boundary kepada kami apa restriction jadi nisah pendek mana perlu supaya tidak dilintia kejat tiba umsah sudah kami bersupai. Balada dia kan bersupai one way officer, orang lawan hari stay orang officer umsah. Dan maaf kita isi meminta kan semkia orang ini jaga supai. Namun kita pun di area jaga supai di pun hak wat dunia kosong semua ini. Lipat jaga perlu, lipat jaga mau sebut, lipat jaga operasional. Lipat kalau dia lawan area berapa dibobon dijaga kidai banyak markah bersupai. Bab mentah lawan ke tim meeting diberi nomor balik ini diberi mentah hadir berkelayo ya kan mesti nak saka nak isi opesu amca antai dia seperti. Jadi semua ini bagani kalau mengkari kuat kemahal ba insa nomor bapak distribusi sekarang ini kita jumlah kuat office ini dengan baik ba nak isi kalau membuat seperti area di Islam di badan kalau orang kecil tinggi kalau supaya kenapa di paham seperti area minum syah supaya mengincar di kuning marmata gigi di semua di paham di tiap tengah lihat penyok selaya dari supaya malam boleh orang hati mati orang boleh malam di paham di subjek kedai di di kesan amat juga defense lah. Apabila tip bah kadis council kadang semua
clarification about when the authority issue the building bylaws, the building permission. They are going to pattern that can complain whether you are just pasal yang supaya kita pemakap orang ini. Karena kita punya sebab orang ini bahawa the Defence Amendment Act of the Law of Defence Act 1903. Yang hari ini polri dalam dia berkomunikasi dengan amendment kebahagiaan. Kalau bahasan sebab kita mereka defense state mak sengaja. Kata dia pada mereka. Dan sebenarnya isu yang baru semua ajar orang yang pakai ais di head supaya bawa yang kadang kajing ke NOC kepala apa yang bakal military authority makmur kita ke defense area dan sensitive area. Jadi ini kadang terproduction compare dia. Yang pakai identification sekolah keahlian pak kira syak nak terkesan semua mereka dalam buku usaha mereka kira syak atau one story building. Dia kok sanggup minta pakai only juga defense. Kalau yang multi-story building pak orang hendak betul. Sekarang ini kesekolah kepada isu harusnya aku bersama pula. But ini tu sekolah itu. But beberapa boleh keluar ibarat kita schedule keluar Iowa yang kena Law of Defense 1903. Kalau orang aktivitas schedule dia, lima kita power of Governor under Clause B of subparagraph 1 paragraph 90 of the 6th schedule to the Constitution dia as per the United Kasih Jadiah District Application of Law Regulation 1952. Itu kalau Governor orang terbentak kepada law defense akan restrict harga dia berkali. Dan baik, bagaimana kami production dan penilaian kami membuat kasih kerajaan bersama ini dan kadang-kadang kita komplain bahawa bisa kerja council maka jadi decision care bahkan impact pun mungkin di kursus di kampung mungkin kita sampai